To bi bilo to. Ćao svima, danas ću da vam pokažem kako da skinete i instalirate Sony Vegas Pro 12. Pa da počnemo. Prvo vam treba link Sony Vegas, koji će biti u deskripciji. Skinite ga. Kada ga skinete, ako vam ne dođe ovako, onda skinite patch sa ove stranice. Kada skinete patch i skinete Sony Vegas, otvorite ga. Sad, izaberete jezik, idete ovo dole, idete next. Idete ovo prvo, next, i kreirate pretice na desktopu. I sad će ovo malo duže da traje. Sada idete, izađete. Sad ne otvarate odmah direktno Sony Vegas, nego idete u patch, otvorite ga, idete u patch. I kada vam piše ovo OK, idete X. I sada otvorite Sony Vegas. Kao vidite, imam sencu, radi. I to bi bilo to.